ولاتین باکوری حلبê bervî Efrînê diharikin. Bi hezaran welatî bervî kampa rûbar li navçeya Şêrewa tên. Desteya hawarçûnê bi alîkariya hin komeleyên li ser erdê hawl didin alîkariya wan bikin. Piraniya wan şêniyên Tilrifet, Dêrcemel, Kefernaya, Minniq û herêmên derdûrî Helebê. Li gûrî wan ew ji ber bombebarankirinê firokên Rûsî direbin. Bi rojan xew nekirine û pêvçûn bi awayekî dijwar lê gundewarên wan berdewam in. لك مرضنا على الأراضي بالبرد بالبوز نخوش بین سرمایه ساقایا قضیه مدوم هکی نخوشه پشتی مدیشی سر سکفرو سر ساقی سرمیم خودکن قضیه مدن حیسالی ادبی پشتی مدیشی سرما روماتیزم رویا مگیو چکری ویق چکنو ویژنو خیره نه حرمه تای سنت کو دولت Welatiyên ku digihînin Efrînê giliya xwe li hemû cîhanê dikin û li derdûrî kampa rûbar bi rojan li ser erdê dimînin. Zivistana dijwar derbas dikin. Ji ber ku kûnin kampê têra wan nakin, her du turimbîl li kêlek hev disekinin û bi cil û betaniyan kûnekê vedigirin. Tenê jin û zarok dikevin bin, lê dîsa ji serma zivistanê nayên parastin. من باشكون نحن والولاد مرضانين وامبارح هم جبوت كوينه سر مروقة شو نخوشن خو ما خو نكري خورن غركا كون غركن Li gorî rêveberiya kampê rewşeke dijwar û awarte tê derbaskirin. Rojana bi sedan malbet jin û zarok digihînin kampê. Zivistan nexaşiyan zêde dike. Ew mecbûr dimînin hejmarek bilind di yek kampêkin. Saziyên hawarçûnê yên cîhanî heya niha bêdeng mane. Endamê rêveberiya kampê Şiyar Xelîl ji dengê Amerîka ra wiha dibêje. جمع بيد سير ونزوع ماكنة سياسة مولبات بيد سير ووتي وهين تي جمع مخيم دو نقص بر هاي جمع خيام هندكان اسفنجات بطانيات حاسيرات إغاثة جمع في تشتوقي كيما نداء دشينج المنظمات وجمعيات متحدة وان جمع مرة مساعدة بقد من الآن إمكانياتي ما ضعيفا وبيد سياسة والعم ضحي صاردونه Li derdûrî kampa rûbar li navçeya Şêrewa hemwelatiyên ji ber şer direvin li ser erdê xew dikin. Ji ber ku derfetên kampa rûbar alîkar nabe ku vê hejmarê bilind ji penaberan hembêz bikin. Ji ber wê yekê pêwîstî heye ku desteyên hawarçûnê li derva alîkariya Efrînê bikin. Emîne Musto, Dengê Amerîka, Efrîn.